Gospodine Stanivukoviću, hajde da za kraj ovog razgovora kažemo još nešto o jednoj od vaših posljednjih aktivnosti ovih dana, to je afera Pelene. O čemu se konkretno radi? Hvala vam na tom pitanju od srca. Radi se o jednoj očajnom potezu. Radi se o tome, evo već ako pričamo o zemlji koja je vrlo važno kako se zovete i prezivate, pa evo reći ću vam. Neki Srbi iz Republike Srpske su uvezli pelenu za neke Srbe iz Republike Srpske koji su bolesni i ugroženi, ili tako, koji su najlošije kvaliteta. Te pelene su namijenjene za bolesnu djecu i stara iznemogla lica. Ali da nikada ne odustanemo od onog što je naše, a to je pače zemlje pod ovim nebom, to su naša domaćinstva, naša ognjišta u kojima smo rođeni, i da nikad ne odustanemo od mira, tolerancije, saradnje, želje da se ovdje živi i da se ne gledamo po ni vjeri ni imenima, prezimenima, nego po dijelima koje ostavljamo iza sebe i porukama koje šaljemo. Gospodine Stanivukoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Treći dnevnik Federalne televizije. Hvala vama što ste me pozvali, hvala na prilici da uvijek govorim, tu sam, borimo se za život, borimo se da se normalno živi, bez obzira kako se zvali i prezivali, jer čovjek je čovjek i ima mogućnost da živi normalno i dostojanstveno. Pelene iz Albanije. Pelene najgoreg mogućeg kvaliteta na svijetu. Ove pelene su namijenjene za bolesnu djecu i stanovništvo Republike Srpske. Postavlja se pitanje ko je dozvolio da se ove pelene uvezu. Zašto baš fond vraća novac samo ako uzmete ove pelene i niti jedne druge? Koji su to Srbi, patriote, uradile ovako nešto? To su oni Srbi što kažu Kosovo je Srbija, a uvezli iz Albanije. Ključno pitanje, kako su oni oko svega toga dogovorili da fond, to je ključna rečenica, pošalje dopis svim apotekama širom Republike Srpske da samo mogu ljudi uzmati ove pelene albanske proizvodnje i albanskog uvoza. Ali da nikada ne odustanemo od onog što je naše, a to je pače zemlje pod ovim nebom, to su naša domaćinstva, naša ognjišta u kojima smo rođeni, i da nikad ne odustanemo od mira, tolerancije, saradnje, želje da se ovdje živi i da se ne gledamo po ni vjeri ni imenima, prezimenima, nego po dijelima koje ostavljamo iza sebe i porukama koje šaljemo. Gospodine Stanivukoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Treći dnevnik Federalne televizije. Hvala vama što ste me pozvali, hvala na prilici da uvijek govorim, tu sam, borimo se za život, borimo se da se normalno živi, bez obzira kako se zvali i prezivali, jer čovjek je čovjek i ima mogućnost da živi normalno i dostojanstveno.